SLC tum kaca thangji mukawi pen lagi BJP tum pene bang nanga chomosoi hara tum mana di chomosoi dun pen pene la to pan disunity pincong unji mini tetapi jaha kala mana bang jadi tum lagi cepekeng kon bombo pen cepekeng kon bompo la pen hang la puson kaca thangji to enten po lambang ya awi. Number 21 Borjan constituency Havar Voke Kaji along 6 Sedola Putak Chirok Tokamai Padosi EPHLC Aja Konga Parang Pontu Non Bir Tang Ton Pen Arjik Senang Inglong Akai Sumate Tribal Akai Sotum Mo Arnisi Weirdet Napu Kamatha Parsik Dam Pamesi Inglong Akai Sotum Kacharai Kom Iji Aja Kong Panongsi Bharata Det Kachari Aronalo along Ketok Ang according to the Constitution of India 6 Schedule paragraph 20 Article 244(2) and 275 Wana Tengpen, Tripura, Meghalaya, Mizoram Lapen, Assam Hawar Arlo, Karbi Anglong, NC Hills Mate, Dima Hasau, Lahaya Longri, Aphan Inglong Aso Ahawar Mate, Tribal Area Pusi Pinchonglo. Lasi Karbi Anglong Lapen Dima Hasau Ahawar Aradatum, Kamang Hunangji Adim Avelo. Ladake, UP, Bihar, West Bengal Lapen, Nepal Deadpen, Nankachongvir Arad Amuluk, Atuma Phan Dim Klong Kechak Ji Arona Matse Avelo. Lasi Emetang Ipi Karbi Longri Kachurai Komji Lapen Karbi Akhai Rengnang Ji Pulute EPHLC Ratcharia Song Aphansi Vote Pira Pahai Vegnang Popusi Number 21 Borjan MSC Havar Voke Gaji Along EPHLC Amloki Polling Station Pen Patir Pipon Chirok Tok Amai 6 Schedule Awareness Aputak EPHLC Legal Cell Secretary LLB Samson Teron EPHLC Sarupotara Candidate Barim Bapuram Terang EPHLC Diphu LAMI Phu Duri Teron Borjan Constituency EPHLC Candidate Barim Martina Intika Tharpi Dhansari EPHLC Candidate Barim Mansing Tokbi EPHLC Diphu LA Finance Secretary Anthony Chetong Dunsi Borjan Ahavar Voke Aji Araratumpen Lamthe Chithan Chapare Padopon Lapen EPHLC Alamjai Sarpo Mate Spokesperson Angtong Inti Kathar Lapen EPHLC Amai Pu IS Retired Jai Kathar Angbong Kachakak Jiang Ring Thetan Pu no lom social media WhatsApp group along Kachatang Pluk Mate viral putak Rajan Timungaphan Karju Alam Klar Atenke BJP RSS Abidilang no ke claimsi Kapachatang Tap Ahok Kalipusi EPHLC Lumbajong Amai Pu Anparata Candidate Barim Rajan Timung Lam Klar Pipon Lasikevangdi 2024 Asengkan MP Kangwaya Porahut ke EPHLC Highway Pupusi Martina Intika Tharpi Phedangkyang no Lamthe Paklangpon Thema chukidang tang mustame rada chini lo je EPHLC ke mandat ke laki BJP atul pidilang lo pe na joine si lagi parem for ipu lasi non MP election ang mustame rada tum pinang an BJP atul mabidi ke lang mustame akilang no alam stame chini lo lasi non bang ke rada tum stame chirok tok pensidu lasi MP election apa ang si chapai bunji apan stame rada tum stame thur pa pusi non rada tum stame pinang ano tum chak bomlo lasi non stame rada tum pinang an stame EPHLC an anat ong dung amulu atum kai chapok stame ready lo nona bang La ana ja kong 60 dola ja kong irpira la tuman isi panong piwat mati kusili tum halage thik pi hola so a 60 dola bangke nona bangke ili tum bangke ingbo bomlo aku non BJP सरकार तुम बंगे थक दमलोंग बंगे लाहनो इले तुम हालंगे माथा बंगे बंगे इले तुम कारबी फले नंग माथा चोट कर दे All India la 60 dul ke doan ban notice long tame lang long so ke doan phandang lang lo ing chap lo Nagaland lo son 60 dul polo hala tu man long so ja kong pibom lo sitame la tu ko pila non bang hala naga to so Mercedes sa gari nam tang lo Bolero Scorpio ador ke so gari vek tang lo non ke hala Bangali Bihari tu phire dug lo hatunga phai do itung ke han chior chot ko mane ke piri stri ki pichot banga pige chok chot mane chana chior chot mane ke piri chor chot mane ke chungtip chotak dukti gang la tung ta ama sila tung khai so phanyong sili tung la so ja kong pibom lo bangte itung thak nang dokok pu apola 60 la ron ta pe private nak pu sila tung BJP tung ke mang lang ngam lo prote ili tu kitu ko phai si ong munak la lalu produk te ili tung ke la so 60 la pa pi dago produk te ili tung ke kisuli supung prangi sabune plang chuna me ja kong galong le dadi ki do phai ke do pol ke kom pigi lasi ili tung bang ke la so 60 dola ja kong dali tung phai pi dan ji la pe la basuk karbilo tul mas kom sila ja kong tung chilong dan lang 60 dola ron oda dura teng le tung charja pun nai produk te ili tung la APSLC ka che song no la pe ni tung APSLC pan pi ha nang tu
kali program te lagi BJP tu ke non 2030 andak nola tum proses bom 2030 andak nagale kala 6 schedule tavelo article 2448 tavelo sub general tu che plang lapo chuklem rek churek na po pirthe thang dele tu ke song yak klam de chulong lelo jong ai na che song tu 6 schedule ho kemprek hang na ho tu ke hang yak ron ma se re tu ko ho bidhan long song sina pilap prote la son sino la pu ke mang pinang lu Kebra 3.60% ada nangke. Aci tim gawe deh. Lain kan trok si kep rai si keng kami syuruh bang ke tim gawe deh lo. Itu mah. Ia tiap bang ke, khai bang ke. Lasi la pulo tangke. Itu mah aron long ta dulu, nong itu long ta. Monang tanjil lo te long po. Lesdom ke tang tanang tumta Facebook long news long kan dia tar julong lo. Kalau masuk alam ka hok hek tu kenang tim ke tin nang nilo la pena hok alam lo. Lasi natural justice alo teng abang ke ini tum jong si harus yang bong pen hok ke pakai para we pute dia dah malik kali dia. Sondak taksi ha Tripura da la so teng sidam dilo. Lasi hada ka men ke Tripura sa Tripuria tu lain phukali dia dah phuke bangali pina. Lasi chu kidam ta lasi non APSLC dah yang ring kita lo. Isi kita long bangke lah hello. Sorkar long si dun toy ni ya polo. Aprang nengkan piket hokep ke litun. Kumara pasi nengkai ma la kai he partia tu antahala kai long si dun FPT. Yes ye udah lah puke. Rotang ke lalu non rong asar pak rong asar kanya kata bibi meeting ha adun tudam tunang cintong terong lo alam ya setami ini selsi tu kacet hangi muka awi dan lagi BJP tu pene bang nang comosoy ada tu mana di comosoy tu pen pene la to pan disunit pincong unji pene setami aja hang kalau mana bang kene tu lagi cepekeng kon bombo pen cepekeng kon bompo la pen hang la puson kacet hangi tu enten tu alam bang awi pen lagi lo alam Sultan tehdi ho hong bidhan kan constitution lahelo dia tahem pu are lo alam tel pulo constitution is the supreme law of the land supreme mane hala icho supreme mangali akep he akan tui nai ada ko ke News First Caribbean.